Odofo mema kwaba edeba Adom TV. Tumedia wani guso ahwehwe eye Nkuranhyensem bre. Na me am tidwom amede ho chia me. Edin yam yeso ene nita kotego. Udi na me Africa kaka me. Wose say mate. Ene me da asese wo do afidie ato a. Na oni me beto anamontuo we. Ene me ka kire wo say it all starts with your mind. Everything. Greatness or success is never a product of money or education, but they are ideas. Bibia abo abrabomu, no. If you wagene, it all starts with your mind. Whether say obey so be tumpong, so be the war, so be di here, and you will be. Ni nyina so eye nneoma egu wadwen proso ya amakwan na ekenya awatenka na empo ekenya nneoma ogide ni awonyi nie na empo ekenya wope ana osuban. Ideas are creations of the mind. So are inspirations, habits and attitude. Waho se obefa bibi adwene ade no anwene say ade we ohia bi aba ahokyere bi aba enkoye bi aba na mechima ya ade we na yeye na wadwene sempo be hye ohun kuran emra obi atoba ha wadwene sempo obe kenyan suban papa ne ne ye papa wadwene sempo obe twemfoni afa ne awe ye be ye ho na watwemfoni afa braba wo bo ho attitude bibie ni wa obeyo a enyina adwene atenka ene emponium a wogidie so. Nothing can become possible without your thoughts, your emotions and your beliefs. For everything you have to do, you have to consult your thoughts. What do you know what I'm saying? Well, how do you think about yourself? How do you see yourself? Who know who say? Ni na ye adwene foni a wetwa fa abrabo ho. Onipa a unya anka be so no na adwene. Eno nti enne me catch you say keep your mind strong. Keep your mind strong. For the strength of your mind will affect the strength of your life. Your mind is an important element in your life. Wadwene esombo se honam ena oyedie. Wadwene esombo se sunsum sa adwene tosia sunsum no beto ba ha. Obedi boni a edikan wadwene mu. Ena sa be papa edikan ewo wadwene mu. Na se dia honam no tia da bia so na oye macho. The exercise. You can create a mental exercise for your mind to become powerful. Stop spending too much time watching meaningless programs on television. Jaisa wo hwe programs aso ni mfaso. Programs asabi emma wo suahunu. Na hwe Adom TV ha na esuade. Wa no. Ebi na me no kan Adom TV de adesua nkura na gya se o chinchim na program we na hwe na susu program abehwe ho. Stop wandering around in life complaining. So the na nkoye na hwe na odane empo tuntum abrabom ba bia na na say na ebre na entidie. Stop finding excuses. Jaisa wo kire nioma ase de ntia. Stop having a reason and start creating results. A reason why my marriage is bad. Stop creating the reasons why I don't like my marriage, why I don't like Ghana, and start creating results to like your marriage and Ghana. Stop blaming everything and everyone. Jaisa wo de obia nye suban ya obi dem jaisa obosobo. Stop condemning everyone and yourself. Hey, media manko school, media bibia me free, media ekuda me nanti, media me frantumago, me na han
Koronto magone go e obi nchen wo na wo so nchen obi so bi be chen wo a na o chen wo esa adwen a odwene ye e chen adwen a wo dwene e na wo so be chen obi a na wo chen sen adwen a wo dwene enipa nsusu ya da entemu e ya adwene. The difference between the rich and the poor is the way they think about themselves, the kind of thoughts they generate. Adwene a ego adwene awade a eyi a efe no ne nyina so eye woni e wade no adwene a wade ne nyina so eye wodo wobuo abase na se yetu ehun asi wa ye ne esafata ne nyina ye adwene. Everything that is manufactured in life was first manufactured in your mind. If you begin to complain too much, if you find excuses, if you blame and condemn, your life will become directionless. And I did, and I enquire, and the abre, and I made the uncle school, abrabo, a big enough for question, Hosa, I could see Rabanya 65. Unyame am more biaso me brabrabo. Wa more biaso made here. Nemon baby, I will free ban. And nyoma wama kwama adore wadwen ponso ene wone ene bibia nkyere se untimi nyi sa ne mane mfiri wadwen mu enhia foforo won say church same no because say if you renew your mind you transform your life. To renew your mind means to begin to learn new progressive and worthy things. So we share nyoma e ka e ma onkranhye nyoma sombo nessa wodwene ho enoma emma beguro enoma empo epeja watenka ekoyedie mu ene da ekoyi ena essa wo kan na wo hwe na wodwene emetuoi me yegmo Adom TV nso nya tambia na me hwe TV bia me so Adom TV na me hwe programs me hwe badwam wie ma hwe ma kwa asampa ma ko ti asampa kakra me ntie radio station bia me ntie station anutwa ehu ni abeguro esem ne yeka me hwe movie bi me hwe movie aba mama sede ohno movie aba mama ni agi metim movie a me na matie asofo se John Hagee American pastor ona ya Badwam Nkuranhyensem na me hwe ade afri ne nsem kam ya ga na asofo nyina eni obi ofe ne ho sofo bia na enya nipa ti obi na metie no me mo woni a metie o mo ga na makopa asem ba me woni a metie o mo ga na na mo obi won so me hu ba yi Badwam TV no. And the TV stations are dozen digital stations no. Hweniye. Ebi kura be ma wa yare. Unya so ya na yare we, na we na wo hwe we die mu na no na wa yare by force. Enioma a wutie, enioma a wo hwe no. Ene wo ne. Jai se wo makwan na bibia kaka ewura wadwen mu. Obefa obi nyonko wadwen po so a. Fansempa. Fansemde. Fansemo ehote fansemo ye ne nyina so eye wodo na fansemo eye kronkron asem na fansemo eye nokure na fansemo ehye nkuran na fansemo esombo na fato wadwen proso isanse wadwene eno etime makwan ma obi akeke emi wadwen proso efa bibia ngumu sempo ebemu ayigu. Replace some thoughts. Simple uko adwuma eno obi hwe no ka say wo de wasai o okan ya na waka me say me ni papa kasa ba mpredu mienu replace it with 12 opposite me say me ni papa me say me dimu me say me ya de nyina ma na ye kan sempa na yi ni e kan na nya ni fo adwen poso ja sa wo gini o ma nya no atum ye bre na so ka bi ye bre enkoyie ena nya yie san sem na wo kan no adane empo kotwa ya sese utimi sakra mu e kan sempa. Remember, keep your mind strong by keeping within your thoughts positive thinking, thoughts of joy, thoughts of love, thoughts of kindness, thoughts of value. Kwan ben so na mefa so e kenya mabrabo na me di bibia ka me ho na me di ba ka obi ho na jai se wo ke kan semo a ensem fata na wo gi ni ensem fata to adwen proso. Whatever you entertain in your mind, you produce.
whatever you entertain in your thoughts will stimulate your emotions and you produce through your behaviors. Niyamama kwa mana tra wa adwen proso no be bobo hu bia no e be kanya watenka na kanya wo suban ne won yeye. The decisions of life are manufactured in your mind. Therefore, to make the right decisions, you must think rightly and positively. What I say? Eno ne nyina so nye school akoye. Ne nyina so enye ohia wodie. Ne nyina so eye nneoma a wo makwan na wahwe na watie na waka. Enti se wo kenya adwen pa. Na kenya adwene a ne nyina so eye pepepe yo. Adwene a eye empo wodo ne ode. Ene empo adwene a eye empo nyansa ene susu papa. Wo kenya subane a ne nyina so suban papa. Wodo ene ode. He wadwene a wodwene ene wonne ene wochina. Abrabo nkoyi a mobi sobo. Wade nkoyi a mobi sobo. Wadwuma wo ye nkoyi a mobi. Wade su a wo su nkoyi a mobi sobo. Sakra wadwene. Me da asese onyamere tihwe me. Edi am yeso ani tekodego. Onyame enka ho. Na woni onyame entina. Makrao.